Yes, I say one pie, boom, be a thing. Empire be a Empire be a friend, higher dame, and Tamon Pire, yen tenase, ye munko to be a giant because all fresh a home more bar. Or more see what is a pillars. You don't need to sit, and neither do you have to be on your knees. Inti, let's assume say what free jet to me, from to me, assassin is you to me, or more see what is a pillars, gim. Emma Obesha center. Into some moment, at the qua, or per se, or the year say yes, you to me now, per se friend. Edene ya dia send you to me ni hu fifo ni mu eba wani aha me ye bi utime do na tim from ekwa masase ne te wonka se wa bana ne yeden so one ne wonkomo en from am be witness en from a wo hu mi asase kan ho bi e na wotimi koba ensuo ntie wo ne enframa ntie wo ne eje tumi en be witness ti onia o prayers we sa ne ma na we na nyame ma wiase wi emu die ti ye je ni nyina ho se de prayer bi fa ba bi ya yera say you have the power and energy to command things ya na mpaibo easy enye dede na obehwe oti achia oti ho one side na we sugar your body no sa lifestyle na ye de bo mpaye no de me hu ne se ignorance almost say ewo Bible Jericho apostle ye de na ntuo ene ahoden ni enum tuo ne de ko enti ni mpaibo no so pese wo mpaibo ani ye ba no wo so bom paye tiatim nsem. Okay, Jericho afesu asema mo kan enyum tuo enyum tuo mrane memma ene bo nyame mrane nyame opemrane se wo ye ne kese ema hu tutu wati ase Jericho afesu no so no se de ye kire se ejina ho na ye tumi na ekura Jericho afesu nim enti nyame mrane bono ene ma afesu ni bubuye uye sofo ba anase uye difo ba anase uye nipa bi efre wo ba na okwa asokwa ye memma e wo se ye ga okoto because nyame won firi na henwe mu metene nipa mu ono na nwene wo ho kura nte abofo nte me mben no omu ntime nhwe no omu ntime nhwe na nimu mpire no omu sisi omu tirase ebi kura kata wo manim no makoto no na wu na wo de dote e ba wo no betena wo mu amwa be ye memma no what the message or the fan abofo so se do be ka se oye bia edi hia mehuni dia me no ya adwen ti wo ko baabi no bi ya memma ma better ese ahanye di so na fall back baby awakọ no wayira Ewo makwaba eba one day TV so media ne ekra de paga drive ene so da ho trading ampon e di adom ene ene maame ai ka se maame a obi e di the nature servant ene na eba bo hwe nkomo ai nkomo dudu obi a ya hwe ne eba ba beto aso na me sama mu abom ka ye se mo modern me subscribe to YouTube channel mo be comment mo be share no ma like mo don't see ene ko fa videos e de ba so one share bia na wonua bi enya ya nke be boa no share na wonua bi enso kan bi ne di one day TV so adanse mommy akwaba yeah why you said do me that say na me kai say ye komo twetwen bi okay na efa empire bo ho okay na ye kura no bi be ka se empire bo kura ene di me pese o se susuma ye empire bo ye de ba de empire bo ye nkitadi a ewo ye ni nyankopon ntem se fi wakoma mu kasam se fi kwan a ye fa so gu nsa eyi apaye ana kwan bi obi ehu se kwan we na me ne nyankopon kasa bia no empire bo yeah okay nessa wa wo so wo kwa na wo num na wo hwe bi gu fom kra no asam a wo de beka no ene kire empire bo empire a wo bo ene de obi timi yi apaye ono na nim ni nyame a ofre no no so ye empire empire free wa no kra na o ka no ti ma empire bo nana obi beka se empire bo no edition so papa ba ana empire bo edition so bonne okay sir menu ni no yeti hey sir oya me from so bi na from so no mantimi huni a awo se me ye na mantimi amfa obone anchewa ehun paye bi a mebo bia benye nshinshan so bon ti se ekoba se ne awaye me no ehun yaudie wo mimu a ehun paye na mebo se bonifa chempaye na me srama wa ebebam se no me empire na mesrama wa eno so bebom
It's empire juma. Not mechanic say, obi beka say, ebi a metiwe, me nua ho adwemboni ehye me mu. Yeah. Na maye me nua bi boni. Na me ono fa na say mistake obi so fa me sa boni na me bi da me nua ni bi no. Na me disu akomi ko to di bom pa ye say. But the man no me nko say ni ba ko no ye me boni. E wa bra me fan ye obi bi da. Okay. Sa me nya sin fa ko boni. Okay. Ne wo mo ne say me na ebia odi nkan phone me. Me man fa na anya asem man fa anya asem because man fa ho ya wan hye me mu. E na wo obi akoye obi. Aya wo yade a nia the third person ya odi e woni mu no na de be ye adwuma ma na ye ho. Okay. Because when the kan akoye obi bone the same bone no obi de bi adu. Nipa na aye ne bone first na anya o hwe. But obi de bi adu ye wo yade a na e kire say unim ne eye you understand how it feels so be offended wa nti abema wo no wate asese ne na mede ya akosie eye ne ya pa but opese sorry tia asemasi so a de oye oboni so a you need to reconcile with nipa na wa fom no wanko pacha wana wanko ka ho asem bia se wo ye we bibi na nya na definitely nature be catch up with you because we can hold shade there and then now you are indebted to certain nipa no until nature will pay you sanity universe no mo omoji adwuma aye nso mo ye if only say you fall short say wako from na obi ka say ye nipa de nipa bo mo hodo okay you say the new quiet possible do what the possible by the name say oh yes everybody pacha e go to be any yeah trade be to jam pona say ade bia ye sum no e bia ye go to be any ye pa bona kwa akoye say ye pa bona de eye no ha wakata wani ne bia wo go to be na empa na o me ase say wo pa bo mo akodo e bi ye say empa ye bi ehu pa empire bi a ye fe no empire den entam empire ehu ye ntena se ye munkotoge ye gina ntenten because o frefre ahonhom mo ba omo besisi what is pillars you don't need to sit and neither do you have to be on your knees nti let's assume say wa free je to me from to me asase ni nsuo to me omo besisi what is pillars gingim e ma obehye center into some moment you know adeko a wo pese wo de ye say ye nsuo to me na wo pese wo frɛ no e de ne ya ade a say nsuo to me ni yi ne hu fifo ni mu e ba wani e ji wo message ne de ko say ye je to me so asa enti ye wo mpaye mu ahodo bebre na ye kan e ye no kore but me hu mpaye bi ankrofo ba hu say omani aha nkuro na omo bo why because oduma kwa nyankopon na ye ko nanim mpaye bu mu no obo ade no Mose kura wamfana ho anche ne sa tama Israel fodi na chi so omokohwe ni nyame na omode bi o si nyankopon se Adonai se no nyame kasa akeke ma asase mu paapae e me bi di mirika sensan o machi na kire se yemfa ho brase boko obi sei ase we ye de pretense bi konani da bi onim wo sen se de wonim ho wonim so ye dwamanfo wonim so ye kohwini wonim usu sen se de until go the way he knows you and pretending to for say with humility and now the than the form and now you to worship just a bibia peja unti with the form esusu sa hypocrisy na etin nipa bi mu e wasum bi mu no na ma empire no e peja kwosoro na ese ngusi ensu atagu so na eja na enti empire nipa be bo ase waja ne bone atofie e na wa sha atade foforo de abanyame anim no me hu ne se wo dada okra enye nyame na dada no nyame a yekonanim yekonadi eden so akukuduro so na yaka ntama hyenkoma manabam enye 10 years say I've been waiting for years say you have the power and energy to command things eya na mpaibo eye easy enye dede na obeso uti achia uti akọ one side na we sugar body no sa lifestyle na ye de bo mpaye no de me hu ne say eye ignorance we de mami na me bi so sa pass no
because you was such a degree or Ghana. When some pay say, Ubejina, not what bow some how I think him. I do not pim from a woman, they almost say, a Bible, Jerry Quack for soon. Yeah, dear, and two, any one didn't and you need to cook. Ain't in Pie Bono, so person pound pie when you buy. There was some bomb pie him. Okay, Jericho, a first class mamma, a yum too, a yum too, a yum to Mrane, Memma, and a bonya memrane, Yame or Pemrane, so we yannick say, a ma a whom to what I say. Jericho first one, so said the yet say, Jina Hona, you 2 mean and you cry Jericho first one. Ain't in Yamemran a bono. And the ma first one bubuye, and any pansama warbo, and any paddy day all ye. Nine the other tintim who bought some pie and a year, Jumana Saturday na, ye de let a baby if you caught an idiot. A cacacra. Let's say, and pie bono, and you will know when young I have a yebi. What's middle night tim from a quaba, Massa Senator one can say, what banana in your denso. One and one come and from a bell witness and from a whom as I say can hobby and out in a coba. And soon tea on it and from a tea on it, a jet to me and bear witness to unia or prayers we. Sunday man now when I remember we are severe moody. See a jelly in our house here, the prayer be for baby, ya. What I say? It's empire woman who draw. Young Ken is watching, I bet to us. And it's one on a mammy. Ain't he funny say? What am I before this part? My young call a part of my woolly shower in common and one dear questions about. Uncle say, with me a bomb pie. Was on Coca Abesham not what worry. Okay, so be a say yampa. A yampa. Be a yampa. Oh, a yampa. A yampa. Na Nampa and say. Say to me be positive ones. Now in course of praises and our worship and our prayer and po. Now Holy Spirit the sra obia. Otimi feel sa awono e wane ho. Otimi feel uncomfortable. Otimi who say ebi so wo hwa ogina hwa say ne ho me ba form na wato form. Eyampa because one kasa spirit ti mu. Inti ansa na Holy Spirit be take over na e wo say wo kofom e ma no enu na different. Okay, we can na meka me me yanu ni shire pie okay no esi wa sorry dem ho me ka say yen spiritual ayifo no na yen yetimi twe ne saa o sorry dem no ase o say o pompa ya ma wa no fi be for be room mu no aka eno bi o ho so a Jude prayers pray like na me kokun timi running mu they wa ka me ma e bia munya nkopon be sani abam so abesani esi oba so wow no sa o say no ma oba one day TV for nyame nkokon timi sani si obia so but enkasa mfo bam okay enti me ka kire mo ahwefo wo ho na okompaibo na oba bi se honhoma sinimo na oye me ni nyame me ni nyankopon na bonikoto na ya sresem bonikoto nyame nyankopon ontimi mesna obi mu wode ahonhom nenam okay what you say na otimi kase bia ontimi kasa uni right uye sofo ba anase uye difo ba anase uye nipa bia efro wo ba na okwa asokwa me ma e wo se ye ga okoto because nyame won firi na henwe mu metena nipa mu ono na nwene wo ho kurante abofo entimi mben no omuntimi nhwe no omuntimi hwe na nimu mpire no omusisi omutirase ebi kura kata wo manim no makoto no na wu na wode dote e ba wo no betena wo mu amo abeye me ma no what the message and the fa energies bi so or the fa na bofo so se do be ka se oye bia edi hia mehu ni dia me na oya adwen ana ehu ntasem a mehu afa wo dia me na oya adwen ti wo ko ba bi na obi ya me ma better se ahanye di so de na fa bag
baby awa kono wa yira. Why? Okay, ne ma fane say e bia yo aba mpaibo a nka me yo ba tan. Se na me bo me mpae afa. Adema me ma. Okay. Yo ba warefo. Be se me bom mpae ma me kunu. Okay. Me ye busia, me de busia, me ye busia ti. Okay. Se na me bom mpae ama me busia. Okay. Very good question. Oba bia eye wasede se oka ntam to umma. Any generations to come eso. Enkonyem se menyem na makompa eboa nyame aye madoma wafa me ho afa me ba asa. Enye no ano no. Right from day one who say wonyem no. Eye key a kire o say e wo se wo de bom pa ye kan tam to sa abofra ne so. Eye wasede se o hwese sa akola no wadi yie. Eye wasede se o hwese wo mma wo na no fourth generation aye den. E de yie. Enti ye kan ntam. Ato ye mma so me kamiti so ntam. E kam ye funu e mantam say me fourth generations to come no. Omum nyamoboda nia wo pe na waka. Wa ware bema onu ukunu netse. Wono yire netse. Wo ba no ukunu e your first born. Wo your first best friend. Wunni adamfo papa bia wo ukunu chika ukunu ho. E na wunni bapani bia wo ukunu chika ukunu ne ho. Enti ono so your responsibility say o make sure say okwa abonten o so obafie. Enti sampa ye no so ye ntam ka. Ye nkogina ho ko ye break loose baby. Ana upia bonti mo na kansa. Sa utimi fa ukunu ne krada. E bia wo se kwaku mi kwaku na waboni din e ka ho. Ene ye wo krada. Uni fie be bia wo kra wo bia me fresa bra. Se yare e na bubu wu famu da. Okay. Ne ato wobusuani bi pen a eye hu da wo so se ebeto no empare na me kantam me de me kra kantam ka wo de hu se na ye wo kra dan ade bi a ufiri adi se wo kohwehwe wo se bam oba bi a ufiri nyame ne honhom mfiri awrade na okura bad energy onu hia nyame mfiri na ni wo ho. Okay. Nyame nsi abonefo aso awo ho won ka abonefo no ntum wo ho nti eni nyina ye ntam ka ye nkogina ho nkogye Yesu moja nkosiesie aware wa abra udidi ana wada na be ma ne call de niti kopempem a wo de 100 Ghana ba o se enso wo de a wo ye spiritually de bo ana na ne de we he nti ye nuanum Indian fo ma bebre nya adwuma but their husbands are very successful. They omoye rituals bebre o kwa wo ye mpaye ma no ni kunu kwa adwuma na o ye na adwuma nyina wi ade o ye nyina ye prayers. Oh say, we shouldn't movies for with me the 1 month see what say. Obo mpaya mani kunu. Ai. Omo maso de wo ho. Ni nyina omo ye. Enti ye na ye de religion a cover spirituality. When nyina ye powerful. Enti de bia from Sunday to Sunday uti Sunday mo dia. Make a trust say o krada, o kunu krada, o makrada na de bo mpaye. O family, wo ye abusia ti a. Wo abusia ni ti e ye wo papa odi nkan. And ono na be ma wo be ye abusia ti we wu ote ase o ne krada e wo se wo frɛ saa kra no se wo mbra se wo nya akwan crossing over to light o so wo nya akwan crossing over to light no gina so mu o we invite no se bebi a waduru no wunuru ho hu no na emo hu enti ne a wo pese ebam wo abrabo so ne wo se bi wo kwa generation bia ye wo nipa bi obe break generational curse e bia na ato enti wo na obesiesie abusuan fie wo na abema wo nuanom adi yie enti wo frɛfrɛ fie nsaman paso omomra no momeye watom na ne ya uye nie wo frodom nkwanya nkopon tumi frasase tumi ensa se tumi ne enu we nante untimi mfrɛ nyame tumi enya asase ho ne yaje tu kotinsen wiem wo sinsen wiem so a wo ne mframa wa pam ene na age se wo yi mframa efiri mu de akotopum nsuo so wo ne nsuo e wa pam te wo se wo frɛ sa tumi we na wo ka kire nyame se nso so ofre nsuo tumi asase eja enframa na the supreme one nyankopon ti ofre nyame tumi a na wa frɛ sa four energies we ne wo beka bi ya be ho nti na yeda na yada no no bi ka se me fra be frɛ ni se ye wo positive energy nti wo fra o se me frɛ nyankopon tumi ye nsuo tumi a eye tumi pa aye fie rade because adie bia nyame abobia na obon someone photocopy what you say o woni duplicate nti because of say yem pese be kwa ko ba se
ye nim energy aye friend de bia wo fre to me bia fred ye fre rade immediately abeka say me fro so nyankopon tumi a efie rade ye nso tumi ye fie rade ma me fre je tumi ye rade tumi a ye je tumi me fre no se omra obeba na before ode mu bia be ya ade na e wo se wo ma wakoma mu eye den ete se ya odie na ode ya anhwa obekum nipa si prayers ana ye mpaya ye bɔ no ye wa mra ne nna so a ye de bɔ mpaya bia awa bi ane mpaya ye bɔ se de ye wo mra ye de frɛfrɛ do manko Nyankopɔn ni din bi wo hokora nye mra bia ane ye bɔ unse obi kan se abragadabra omofo se ye word a ye de ye magic Nyankopɔn din ye hidden name a ye mo ne biara keke nso ene ya ye ne te se comedy Inti almost the same spellings no inti empire hu no na abracadabra inti empire de ehu hia na baba shamo mo da come subscribe to the YouTube channel, no comment, no share, no like it.